Hai menaze ibeting chua ilung tapen menen main dike zikna damai gumara sam news kede reinsa chuna times bagana pungwanga radalei Kuki Zozet hange separate administration ramlang pelang cham zekadai tira pebenune political settlement Kuki mahange pebege anui naga area sigwiche te bedagra bamdina Kuki issue mate te sudu phega dobibe galeize naga MLA ne sale anui hai minane chigai ra ile Manipur ge BJP ne pe tebe NDA sogrigu MLA team badai Delhi nam dige gutse India de gubodi pe Prime Minister Narendra Modi nai Union Home Minister Amit Shah tu hadora bamzela delei I met team kanaze naga legislator from awang bo new mine pe to ze anui naga mago MLA mina hangkro nai Kuki mago MLA mina hangkro bamzela le zai kada be team kana ze ki mago MLA RK imone pe to be team ket nai MLA thokchong radesham ne pe to be team ket ame team dai ze Delhi nam dige gutse India de go body pe Prime Minister na Union Home Minister du hadogara phi ki ze bambenya le ka chele kane Prime Minister Narendra Modi na Union Home Minister Amit Shah ne hadora phi pe ga makse bamri de le ze the Shanghai Express ke marasam pogai de le anui naga MLA Manipur Legislative Assembly mina hangkru Delhi nam dige gutse India de go body pe Prime Minister Narendra Modi na Union Home Minister Amit Shah du hadora bobozi ze SS Oli Sandal AC Leisio Keshing Punyat AC Ram Moiba Okrul AC Kashim Vashnum Chingai AC J Kumosa Karong AC Losi Diko Mau AC N Kaisi Tadubui AC Awangbo Nimai Tamay Tokshem AC Zingham Longpan Mai Tamanglong AC Nai Dingang Longgeng Mai Lungba AC I met naga MLA mina hangkrew ne Manipur Bawan Delhi gen dui luze ngai marabeh kaksam memorandum rogai luze India de go body pe Prime Minister Narendra Modi nai sokri pe Union Home Minister Amit Shah tu adobe hige pega ra memorandum rogai de le kecheleng the Shanghai Express ne marasam pogai ze memorandum ngai marabeh kaksam ro pega bege rangchi chakai ze njeche naga peace process framework agreement luize tin rigai ra jai Kuki zo hange separate administration ramlang plang samze kedai tira pe ra benune political settlement Kuki mahange pebege anui naga area sigitche te bedara bamdina Kuki issue matoi tu sidu phega dobibe ke tu galeize naga MLA ne rogai de le kecheleng Uttar Pradesh Mantura ge danain chekyu zemrun takmai ting gige musi shebe petse dui do dibe ku humege te loga be ko kyo be gene mi pui mi hangna chai di lei zai mina hangkre ku chum ka jam lei je sale marasam pomene sa je mina hangkre ku chum du reuki ge te lora pungkyo ga ne lei chige mina hangket ane serious to bize critical condition ge la lei je sale zai dui do ta ge bamba kala ki mi songa dui do ko kyo be gene tin sia khamni lei zai electric post ramenai gri rame parking to ge be tin sia ni lei je sale marasam pomene sa je apo dui do je zal nigam ne te ti betni kum chang na ja kaket kum gene rangkang cross road Ganga Jal Drinking Water Project kangane teluga bele is sale Police Force NDRF SDRF team na emergency service milungwi bedoge team saksa bambone obamong chang luze rescue operation te kyu zala le ko chele apo doge UP Chief Minister Yogi Adityanath ne saze dui do tole me bo contractor amedu FIR kaize hindi lugum zele degule is sale Board of Control for Cricket in India BCCI India dege cricket game dege team chakcha bambong ne dupet kaize team India ne ICC men T20 World Cup final match India ne South Africa Barbados ken thabage India ne South Africa du runs na ne T20 World Cup champion ngobeli gumze team India hange tichibugu to rangkang kro haken coming e peguleize BCCI secretary J Shat ne te mena soge the nine chekyu jing kai skui kamai tingi gen dupet kai de leng marasam pomene saje team India player mina hang kroming e mene mina hang ket hange kro te set lakim bro chum ji gulei sale Union Minister Sarbananda Sonowal ne Assam de Dibrugarh Tinsukia na kada babam ramage hadui nai zabam bedeuge Assam de go body pay Chief Minister Himanta Biswa Sarma du phone gene ke chen po halak toze njeche hadui na be zegene pnuki tin sani zabam bo hange kanang blai na ngoga rahang rangai de leiza pugu social media platform X ke rogai de lei zai Assam de go body pay Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne apo doge njeche ngoga rahang samrate ga de leize Sarbananda Sonowal na rogai de lei Union Minister Sarbananda Sonowal sampuka kaize Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saje relief effort hadui na begene tin chini babam ramage pugu sokuri ne kanang patalo ne te zala le zai pugu kusari kim biane Dibrugarh pedeina me hero zabam hige sapsela le zarangai de le
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma du zimain DK Ziket tingkum sang na jaka medai mamai ge India de go body pay Prime Minister Narendra Modi da gane phone call wang je chuna Assam de ge dui nai zabam be ge pohla kai de le je salei PM Modi na Assam Chief Minister Sarma ke ketche pohla to be ge Assam de ge second wave of flood hana kumlung gane pakna be dui na be ge samme bin samonga de le je salei jige Assam Chief Minister Sarma na saje Assam de ge dui na be je Arunachal Pradesh na Upper Assam biage tingru so makche tingru be je gane le ke chuleng Prime Minister Narendra Modi na phone game po bi ge Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saje relief effort hadui na be gane tu shani be bam ram ge pogu sokri na kanang batale ne tu zala le jai pogu kusarit kim biage ne district misonga ge rescue operation te ke zala le jai palam plana ranglia ga de le jai pogu tweets ka ro ga de le India day pabami songa pege cricket chala is a team India T20 World Cup 2024 ngam pe bodo hadaura hagui zabambo hange patho shabe changze team India tingnai shaju di bejegne Barbados kene India day wongrai dolak che bamri dele je ka chewle mara sam pomene saze hurricane Burley ting khakai wong be Atlantic Ocean sumkling ge tingkai prenchi be haina kro km/h gui bejegne Bridgestone Airport apo harating khai gui kan ribe Burley sokwe makta ne airport bang khamra changdi delay ke chewling piling sing ba ana team India ze New York to India va Dubai Emirates fly neilim begri gane beira hi piting tim saka ko delay kane chuno ana team India ne India dei met be to wang ra hange private plane gane India dei wang ra to ze la le ke chewling India dei ne jimain dui kyo ziket tingkum sang na sang kam dai ge new criminal law apo hindi te ta chu chu gai delay ai ze tingti ka me ki ne India dei gwang to ze ke dei te bitingu hindi colonial era legislation no tulu ze new criminal law hindi ka chibe teleu gai ze te lung chu delay ke chewling ai me hindi ka chibe ka chum zi ze the Bharatiya Naya Sanhita 2023 the Bharatiya Nagarik Surasak Sanhita nai the Bharatiya Sakshiya Adhiniyam 2023 ai me hindi ka chum ne tingti tilung be hindi Indian Penal Code 1860 the Criminal Procedure Code 1973 nai Indian Evidence Act 1872 gupan chuige kai ka dai ze telung bu de le ka chewleng Union Home Minister Amit Shah ne apo hindi lam ge sa ze new criminal law kang ne first case Gwalior Police Station Madhya Pradesh ke register te ga de le ka chewleng apo case register te ga be ze motorcycle gripi go kana jimaiting chokun ta kro kana minute kro ge ha ga ni bilei ze saleng Sri Lanka de ge lesina me mina reax na mene lesina maduma chiba ka pede bi hi exam ge hizaponi muslim ra se sai suize le menu ne mi puimi mi pe tin no ne mi gwang ka bit pe phai te lung be zigne result we call du pet mak ze tem bai ni le je saleng mara sam po mene sa ze muslim lesina me chugume ka te lia ga be pheme direction sai suize lia ga be pheme lesina ma hang ane poni gu result ngau de le ka chewleng anui hai mena ne chigai ra ile Sri Lanka gu hindi ne rang chi cha kai ze lesina me exam ka be hi mera se ka cham ki mak se lesina mane panu chu ma chi be ka pe de bi hi ge mi pe tin no ne mi gwang ka be ta phai te lung mak ra zai exam ka be hi ge mi kun ka na ana ngora le ze Sri Lanka de go samram be ki parliament ne sam pet kai de le ai po de ge ku sarit ki gur ze te ma bone sa ze hindi ra kyo ga ni be lu gum ze pin sang na hindi pe ten ra nang le ze sam pet kai de le Pi guys ang kingani melay na duto delay as sinalong tapen me na may gumara sam news tuna time ay ganel wagay delay